Bisobanuye iki kuba intore ari wo murage udafatika wa mbere w'u Rwanda wanditswe na UNESCO? Mbaye ikaze kuri Mira Rwanda, isoko y'ibyegeranyo imicumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Nk'ibisanzwe ndi Penweri Muvandimwe. Imwe mu nkuru nziza yasakaye mu Rwanda nuko mu nteko rusange ya 19 y'akanama gashinzwe kubungabunga umurage udafatika iri kubera mu gihugu cya Paraguay. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco UNESCO ryashyize intore z'u Rwanda ku rutonde rw'umurage ndangamuco udafatika. Byatangajwe kuri uyu wa kabiri tariki ya 3 Ukuboza 2024. Ni mu gihe inama ya UNESCO iri kuba ku nshuro ya 19 yatangiye kuri uyu wa mbere tariki ya 2 Ukuboza 2024, kazasuzwa ku wa gatandatu tariki ya 7 Ukuboza 2024. Mu itangazo rya UNESCO yanagaragaje ko bashyize ku rutonde rw'umurage w'isi ubworozi bw'amafi bwifashishwa muri Korea, gutunganya indabo za rose bizwi cyane muri Arabia Saudite, gukora isabune muri Palestina ndetse no gushushanya bizwi cyane muri Serbia. Kuri uru rutonde hanashyizweho kandi Hozana, umuco gakondo wabo mu gace ka Bakranga muri Botswana, imbyino yamamaye nka Liugo Ponrogo Performing Art yo muri Indonesia, ndetse n'umuziki wo muri Paraguay wamamaye nka Guarania. Mu butumwa bwo ku rubuga rwa X, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yavuze ko ni icyemezo gikomeye gikurikirandikwa n'ishyamba rya Nyungwe n'inzibutso za Gisozi y'Inyamata, Bisesero na Murambi mu murage w'isi, n'ibindi byiza biri imbere. Ubu u Rwanda rugize ahantu 6 hari ku rutonde rw'ahagenwe nk'umurage w'isi, nyuma yo kwemeza parike ya Nyungwe ku wa 2, ku wa 3 hemejwe inzibutso enye za Jenoside za Nyamata, Murambi, Gisozi na Bisesero ndetse n'intore z'u Rwanda. Minisitiri Bizimana aherutse kubwira RBA ko iyandikwa ry'iki gikorwa nk'iki mu murage w'isi ari ishema ku gihugu kandi ko bituma icyo gikorwa cyanditswe kimenyekana ku rwego mpuzamahanga. Yavuze ko ibi byongera ba mukerarugendo ndetse bikongera n'uburyo bwo kukirinda. Kimwe mu bishingirwaho kugira ngo igikorwa gishyirwe mu murage w'isi wa UNESCO harimo ko igihugu gitegura dosiye igaragaza ko icyo kintu gisabirwa kwandika mu murage w'isi gifite agaciro kari ku rwego mpuzamahanga kadasanzwe. Ibi bishimangira ko u Rwanda rwari rwatanze ubusabe. Umunyamabanga mukuru w'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bivuga igifaransa OIF Louise Mushikiwabo yanditse kuri konti ya X agaragaza ko yashimishijwe no kuba UNESCO yafashe icyemezo cyo gushyira intore z'u Rwanda mu murage w'isi udafatika. Yumvikanishije ko ari inkuru nziza iherekeje impera z'uyu mwaka yakiranwe ubwuzu. So gusa kandi wagaragaje ko abyishimiye. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa Instagram, umuhanzi mu njyana gakondo Jules Sentore yagaragaje ko kuba intore zashyizwe mu birinzwe nk'umurage w'isi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bumenyi, uburezi n'umuco UNESCO biteye ishema. Yavuze ati, mbega umunezero, mbega ishyaka ridakuka, ntore bene umuco. Nimwivuga imyato maze nk'uko ubutore buturanga twongeye duhaguruke twishimiye imihigo twesheje. Ubu amahanga ari kutwirahira u Rwanda twongeye guhamya intego. U Rwanda rwashyize umukono ku masezerano mpuzamahanga ya UNESCO i Paris mu Bufaransa yo kuwa 17 Ukwakira mu 2003 yo kubungabunga umurage ndangamuco udafatika, 2003 Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. Aya masezerano yemejwe burundu n'u Rwanda n'iteka rya Perezida nomero 53/201 ryo kuwa 2 z'ukwa 11 2012 ryemeza burundu amasezerano yo kubungabunga umurage ndangamuco udafatika. Ingingo ya 2 y'amasezerano mpuzamahanga ivuga ku murage ndangamuco udafatika ugizwe n'ibi bikurikira: uruhererekane nyemvugo, oral traditions and expressions including language as vehicle of the intangible cultural heritage, imyemerere gakondo performing art ariho dusangamo n'intore, ubumenyi ngiro bushingiye ku bugeni n'ubuhanzi gakondo traditional craftsmanship. Kuwa 29 Ukuboza 2023, umukozi ushinzwe kubungabunga umurage muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Mutangana Steven yari yatangaje ko bamaze gutanga ubusabe muri UNESCO bwo kwandikisha ubutore intore nk'umurage ndangamuco w'u Rwanda udafatika ku rwego rw'isi. Yavuze ibi ubwo yari yitabira inama nyunguranabitekerezo kuri raporo y'igihugu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano mpuzamahanga yerekeye umurage ndangamuco udafatika y'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburezi, ubumenyi n'umuco UNESCO yo muri 2003. Mutangana Steven yavuze ko ubutore cyangwa se kuba intore ari ikintu cyagutse gikwiye kubungwabungwa ku rwego rw'isi. Icyo gihe yagize ati, haba harimo filosofiya y'u Rwanda ituma umuntu agira ubutore bitari ibyo kubyina gusa, kuko ubutore hari byinshi busobanura. Kuba rero twarasabye ko bwakwemezwa nk'umurage ku rwego rw'isi hari icyo bivuze ku muco w'igihugu kandi gikomeye. Hari undi murage ndangamuco udafatika tumaze kwemeza ku rwego rw'igihugu urimo ingoma, umuganura, agaseke, imigongo, ariko ubushakashatsi buracyakomeje kuko u Rwanda rukungahaye cyane kuri uyu murage. Mu myaka iri imbere urutonde ruzaguka rwose.
Inyandiko ziri kuri internet zigaragaza ko uyu murage udafatika wanditswe muri UNESCO biba bisobanuye ko utangira kurindwa ku rwego mpuzamahanga kandi ukarushaho gukurura ba mukerarugendo. Hejuru y'ibyo kandi abakozi bashinzwe kubungabunga mu gihugu cyatoranijwe bahugurwa na UNESCO. UNESCO kandi yakira ikanatera inkunga imishinga y'iterambere ishamikiye kuri uyu murage uba watangajwe, kuko bafite ishami ry'ikigega cyo gutera inkunga imishinga nk'iyi iba yashyizweho mu murage w'isi. Intore niwo murage udafatika wa mbere w'u Rwanda wanditswe kuri uru rutonde. Inkuru y'uyu munsi naha tuyicumbikiye, njye mwabanye ndi Penuel Muvandimwe. Iyi ni Mira Rwanda, ikaba isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, kora subscribe. Nimba wakunze ino video twakugejejeho, kanda like, tanga igitekerezo cyawe unyuze muri comment. Mbifurije amahoro n'amafaranga, naho ubutaha mugwiza amashyo tuzongeye guhura amatavuna imitozo.